بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian salam doa pa mga sila amuin si musukpat kato taniyuha gua hula haun-haun na sila binaybayan na kabutang. Salam doa kanyo katan mga katautay manguran. Jadi waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supat si mga pengajian na to. Waktu ini insyaallah fadlul muawwidatain, kalabihan sin pagtawag long niya muawwidatain. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insan حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. رواه الترمذي. Baita dengan Abi Sa'id laungnya in pamuh nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda, nagbaita siya riwayat na ingkaunan lang niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ngayo siya pa Allah Ta'ala magpatilibon dahing ha mga jin iban sin pangatod sin mga manusia pagyanon di ain pagyanon doon na inilong si mga kamaasan ta pagyanon lang niya pasok mata o ni siya magyan lang niya pasok simod nasibok dadto pasok da karwa-rwa. Ay maksud niya rito, amin panagdasag da si manusia, aun waktu magkakadiban si niyat niya, aun niyan mangugkog ang mga kabata-bataan, pagkita mo yan ito na sadya, timambuin baran si bata-bata. Atawa uno-uno na, kugdanan si masakit, bihan. Yan ito pagtawa ko na ain, bihan. Aun niya mag-ibog-ibog ang mga kaanakan bihan. Ang kanay mga Arab na inang nila pangadatan bihan amuin sampay butangan nila in bayho nila sin tamak pagtawa ko nila kuhul pagkuang-kuanan bihan na supaya di sila mauno masagda bihan at ini ay mga umatod kanila bihan lisuan umatod misan biya di lingkat bangon tamak sin bayho na bukundad to biya mga maraw to daturun amuyan. Yan to paghali nila rin ang mga pag-ibog-ibog si manusia. Sa on waktu runhan din nga pag-ibog-ibog lang ta, mahinang sabab gumawa yung pag-anon lang ni ain. Ain, pasok mata atawa pasok simod, bang siya sumagda. Naman dyan ilong ni Runay, ning kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngayo siya pa Allah Ta'ala, miki pati libon din nga amin jilaka sin jin, iban sin jilaka, guwa ding manusia. Dua ini. Naman jari lang niya sehingga ni maog in muawwidatan. Kaya nga tanyo rin muawwidatan. Uning pagtawakon muawwidatan. Yung makaingat. Ha? Amo na in dua surah alam sing Quran. Kaya nabiyas sa harakaati karwa. Kul a'udhu
birabbil falaq. In hambuok, Qul a'udhu birabbin nas. Nalaw niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag naog sin dua sura ini, tinggalan niya na in mapuas ding hakatan, amon na dyan yutuan niya in dua ini, kahawa-kahawa, makawati siya si maynaat, iban matug siya sindum, di niya nakalupahan in dua sura ini pagbasahon. Sampai ini akan longta amin in Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk na siya mawapat, in di na siya maka inihinang sinyento, in Aisa hihuyop niya in dua yaon sura yaon palima niya ang panihisa po pawaran si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Naman jari in pengajian na to ini kalabihan simpagyanon muawwidatan. Hawak to simpag naog sin sura ini perkala launta kimugdan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain yugdan siya sin ilmu sihir. Yugdan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagsihir kaniya pangdaakan hi Labid ibn al-Asam biak ni mga kaanakan niya babae sabab laung sim mga sila in makusog sihir bang babae in himinang kaniya. Yan. Mas makusog long tareng sin usog. Na hinang sihir matawad ka jinis pag hinangon nila. Aun yan, long ta, gantungon hataas, ibutang ang mga duhol kahoy yaon. Bangyad to jadyoon sin jadyoon sin hangin, inamuin kiyog dan sin sihir isab yato, isab to muna, ako langan niya. Bihan. Bang siya mahuyop sin hangin bihan. Aun hambuk kayo dengan mga sihir, ibutang bihan ha, ini abutan sin dagat atau tubig sa payaon. Bang siya yato abutan sin tubig, habguton isab inamuin, yaon. Aming kiyog dan sin sihir. Bang yato humunas, pasuon isab imbaran niya kataan. Bihan to. Aun ding mga kaibanan hilubong, palupa. Maning pagtawakon sin kita lang niya pantak. At isim pantak ini, maksud to dito, unuhon, patayon. Bihan. Pantakon lang niya. Aun kaibanan, paakaron ha, tao bang mapatay, halom sin niya, lalungan niya, paakaron na ito. Bihan yung mga sihir, pag hinangon nila. Matawad ka jinis, aon utang ha kakaon. Bihan. Aon yan to kaibanan, amin kawaonin, limpa sinsiki mo yaon. Ha? Biya marika to, na mataod bihan, magina. Bang mga timpulan, naon limpa mo bihan, makagikaw halupa. Naamad to, hilapon kawaon nito, ang patok na unit to. Mga to rito, usalon nila. Naon yan, pag ianon lang niya, kuyok, hati niya, amin biya, tanud-tanud yaon. Kuanon, magbukok. Namun hinang sinamun mga anak Hilabid ibn al-Asam. Ini Hilabid ini inasalan niya Yahudi, ini Arab siya. Min Bani Zulayq. In siya Arab siya, saan sumagawa in akidah niya Yahudi. In siya marukal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakalando inabugho niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ito, amunain maksud niya pantakon in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam ang siya kugdanan sinamin niya amin yan to pagsihir ito. In amoy in lubid biyo ko yan to ha kuan. Biyutang siya ha ini pagtawakon biir. Atin niya tubig kupong. Tendo rin tubig kupong. Ha? In tubig kupong, pag ano nito, ini kalupang tuingan niya, biya rainuna, inamin biya, biir yan to, in tubig niya,
biya lupa Royal Orange, Royal True Orange. At ini biya madto pula-pula yaon kuan biya. Inyan mataw da mga kalimbahan na kaunad to sambil barangko kaya sakupan ko yung mga tubig. Sa malano siya pag inumon na mo sa inlupa niya biya lupa Royal True Orange banguhi utang halom sin baso. Pag inumon na mo ito. Magtuwod ding hawawa pasal in giwaan niya lupa amin lupa pula yan. Nama lapay na hadya in lupa ito kuan makadbihan mainom. Nama tin pagpamaygo na mo pag inumon na mo. Dababhagim baha kaburan malayo pahigan pa amin masuk patubig. Amin ito. Nabi utang dito. Manjari in Rasul sallallahu alaihi wasallam mangsiya kogdanan sinamin biya ini pantakyad to. In pangannal niya aun mga ununo gimwa kaniya sinway gimwa. At iniya imen sa long biya ako nakaintaw ataw biya ako nakaihi ataw ununo na. Long sinaay siya kaniya Rasulullah wayron gimwa kay mo ununo. Uy, yung natukay mo. Bukod nito bunal. Sabi pangannal ni hadya. In magjatukan niya. Nasabi ito, nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala pag adlaw ito. Ini nangayo siya pa Tuhan Rabbul Alamin. Tawang. Bang unuin hinangun niya. Amo nain, karatong si Jibril alayhi salatu wassalam, iban hambuk malaikat. Amo in nagbisara sila, in Jibril din dihauhan niya, in hambuk din dito sikan niya. Ampa sila biya mga ini muhada sa karwarwa nagbiya mga nagbisara-bisara. Mubiya katulong niya malir rajul uno hindi matuha usog yan huwa makbub at intib pag yanon yan sihir ha amin bahasa sin Arab na kaunad to yugdan lang niya sin sihir biha nalong niya hisiyo ang biya kato inamun himinang kanya nalong niya Hilabid anak Hilabid ibn al-Asam nahaw nulong niya nakabutang. Nalong niya yad to habiir raynuna. Nakabutang. Biha. Uno yung biutangan long niya. Biutang long niya hasudlay. Kakuan. At niya amod timbya miyang pagbutangan. Pag mahina at nakasayon Rasul sallallahu alaihi wasallam ang nang karaak niya kan Ali radhiyallahu an kadtuan nilong niya kita aun bihay ni amo nain kakawa pagkawa sinamin panghinang-hinang ito amo nain kaya ulian na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ring hakauli kaniya wala niya na biutasan inamin dua sura ini piya pakay niya tiap-tiap siya to sung matub iban magbati amon hadyayan in deng ha mga hihinang sin Rasul sarta ini piyak bin niya kato taniyo amoy hinangon na to supaya kita nulakpas dahil na amoy pangjilakasin ini lauta jin atawa uno-uno na rin ang mga piyapan jari sin Allah ta'ala jilaka na ini surah halam sindua surah yaon lautahang po tag isa ayat in dua surah in buko hinang yato isa bang po dahil sabtag isa buko. So, tiap-tiap hambuk ayat nabasa yat tumyuklas imbuko sampai natalos inamin ayat ito biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuklas nakatanta na munain kauli kaniya. Sababin sihir dahil mga kapiligruhan dakula bang siyari mo makawa inamin hina panghinang-hinang ito maunitin tao kaulian sambil aun tao marah. Haamin biya mga ini panghinang-hinang yan. Mataod, then di ka ito maghinang si mga yan. Mga tao among jilaka. Biha. Ang kanayan, biya alam sin surah, sa subay na, kalu-kalu insyaAllah ta'ala maabot amoyin bang kita sumunod na pa tafsir. Ini kiwan ta sadya hatungod sin naman pagkala, kalabyahan sin amin surah ini, muawidatan, pag yan. Kalabihan sa lag-ulago mapatot na to pakayon iban ni panghindo na to kalasahan na to bukon sa jahi panghindo suway na to dahil piya pakay ambo kini maka ini tawang kato dakula sabab na in siyabot doon halam sin sura yan muna kul a'udhu birabbil falak in pagyanong falak ini falakus subh amunain bang mukis na in mukis na in subangan. Yan tanyo ra mukisin subangan.
Bang umadlaw na, mapinda na, deng harom pa, adlaw. Inyan aun doon, nagdarasin mga uno-uno na, biya mga pakaradyaan bukon marayaw. Bihan. Damit kiyan bihan, bang isab siya tumugom na in matasuka. Magpinda na rin haadlaw, harap pa, doon. Sabab, ang mga kamaasan ta, aun deng ha mga katumtuman ko na, mang kami magpanayam hagwa, magtubihan, sinbay, tawa hababa, bang masok na yung magrib, tawa ko na kami kataan. Masok na yung magrib, sakat na kamo. Gamay ta, labi-labi na bang bata-bata, aun maglamod. Dahil nga mga jin, maglangog-langog yung mga kabata-bataan. Bihan. Na labi-labi na bang, tigidlom na. Na harum, matao din, ini kapiligruhan. Sabab biyeta doon ha, dua sura ini, in kapiligruhan, dahil doon hayan, dua parkala. Kapiligruhan dakula, pakin hawabaranta. Kapiligruhan hagwa singgin hawabaranta. Kapiligruhan halawm singgin hawabaranta. Ang kanna in dua sura ini, hambok siya rin mga mahinang sabab sin, amuin maparihara kita rin ha mga jumatuyad to. Karena Allah Ta'ala rin makaingat tumabang iwan amuin uno. Kakunahan na to sadya, amuin mangayo kita tabang pa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat to. Nasa tamahinang natupay sa bibadat. Bukon sadya lang ta, amuin hindi kita kugdanan sinununong parkala, karuan niya, iyan to ibadat sabab nagbasa ko sing Quran. Yung Quran, aun pahala niya. Tiap-tiap hambuk kurupya, unang po, dahil mga karayawan, mabista kato tanin. Nabang nato iya amalan, inyaon katan. Nabiyan to. Na manjari, in amuin jimatu ha Rasul sallallahu alaihi wasallam deng ha waktu yadto launta amin wala niya nabi utasan indua ini sampai piang Hindu niya na ha umat niya in ini anarunta sambil mga kaanakan atau kataw tay manghuran tawihan namon mga kasibi siwi-siwi pa sila rin pamakakuan. Pahati hunta sila bihan ng bukang buok sin mga pakaradyaan. Labi-labi na in kita inay ng adat sin kita ini magbuka bihan, buka unin bata-bata. Nabang kita magbuka, buka unta harap pa Allah Ta'ala sin siya in kawasa. Ang paning kato bukon, buka unta si mga lutaw bihan, biyak sahon. Nari, di ba, inyang bukon kabubukaan yung mga yan. Sabi niya, piyapanyarin na siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suway anaron sing kita, hamoy man to harap pa pagtuhan. Panauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon amoy in, mahinang lupasin, ini panghindo ito. Bihan. Naamon to in, ini subay ma jumatukato. InsyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Na ini longta ha waktu ini kalo-kalo mahuli pengajian nako bangkitan niyo tumagna ha pengajian tafsir insyaallah Subhanahu wa Ta'ala sabab baya-bayan maubos na in mga nagkasabot ta ini gab malukay na yung program dahil ha mga kalo-kalo ang pay sabduwain dahil ha mga ini siyabot ko ini insyaallah Subhanahu wa Ta'ala bang doon ha tafsir kato kalo katagnan na to Suratul Rahman insyaallah kalo ha susungon insyaallah Subhanahu wa Ta'ala bang kulangin waktu kalau hinangon na to mga puasa sara supaya malago-lagoin waktu na to insyaallah Subhanahu wa Ta'ala sabab buhay rin dati ko activities niyo ha waktu as puasa sara wala tasmi ang waktu tasmi. Nabang awad waktu amin atin na wayron activity niyo kalau insyaallah kuanon na to adto. Naamoy adto lang ta deng mga kalabihan wala pa kita niyo simud pa amin tafsiran sinamin dua surah insyaallah Subhanahu wa Ta'ala hambok mawdu ito inangon na to susungon waktu insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. So mamaid kita waktu ini kataw tayo manghuran yan ako ahula salam doakan yung ramikyan muin murah-murahan in pakaradyaan na to ini manuy-tuy habihay ni in kahalan insyaallah Subhanahu wa Ta'ala sabab na
sa kira-kira di makan nakita niyo ini mga pila tahon dahil nga 2012 bihaon 2019 na bihan long taon na mga 7 tahon insyaallah taala na mura-murahan pagbarakaton kato tayo sinallahu taala namin pangadyan na to ini insyaallah taala mamaid kita niyo halapal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.